Pitso ya bongaka bja setso go bao ba arabilego ba lebane le matšhošetši a dipolao. Jostina Sangweni ke Motswasetlhabelo wa moragorago o boditšwe ge e le moloi a tlhorišwa gomme a fišwa. Thaka tša gagwe di kwa botlhoko. Go ntishanisa loko ni mu vonile gogo loyi a va ni rhumelela a swi ni khomanga kahle leswi nga ni humelela. Alice Mabuye wa mengwaga e 57 o re o šetše a kopane le matšhošetši a. Ni byeliwa ka mun'wana ni mun'wana swa ku ni muthakati a ni serve. Go bona tšatši le lengwe le lengwe e ka ba la mafelelo ba phela ka letswalo la mmutla. Le ba ba sa ithutela go bongaka bja setso ba latlhegelwa ke tshepo. Zintle Zotši wa mengwaga e 23 ke mongwe wa bona. Ga a dudišege ge a epere seaparo se. We do get scared when we go out into the streets. Do people normally call you a witch as well? Yes, they do, but I don't mind them because this is my gift. Mpho yeo e neelago e fela e amogelago tlhorišo. Polao ya Sangweni e amile balapa la gagwe. Ba ile ba amogela mogala morago gore ba mo iše go bona ngaka ka mapetla ka la 26 March. Seo morago ga gore a timelele phuruputšo e ba išitše lefelong la Tlhaselo. She was tied on her feet because you could see a string and where she was tied. We had to unlock her and then we put her on the stretcher and then she went and see the doctors. Sangweni wa mengwaga e 59 o tlhokofaletše bookelong tšatši le latelago. Inhliziyo yami ibuhlungu kabi ngoba lo mntwana bethu nemasemsebenzini papa udlile papa udlanga. Nemali yonke into lo mntwana bengifavor yonke. Sifisa nje ukuthi umthetho ngathi ungathathi umthetho osebenza ngayo. Ga senke a dumelelwa gore a phele. Ka tsela e ba bolaile motswadi wa rona ka yona ha se tsela e ne tshwantse re bolaiwe ka yona ya lo ke yona bothata bo nna ke na le bona ba gore go tle mme o a tle a bolaiwe ka setlhogo se se kana ke ka ntlha ya eng ba sa batla go itse ba leloko gore ba go kae ba leloko ba tle ba kgone go mo sireletsa mo go se ha ba fa le tetla ya gore ba ire seo. Bjale ba dirišane mmogo le Sangweni ba ile ba phallela lefelong leo a tlhasetšego gona. Ba tlile ka kgopelo ya kwelo botlhoko le go tšea moya wa gagwe. No one deserves to die like that. So as healers, we know what is important is not the flesh, is the spirit of umuntu. Manje, we were just here just to partner and just to make sure that her spirit rests in peace. Killing us because of Ipai will not get us anywhere. This woman died because of Ipai. This is what is killing us. Stop killing us for Ipai. Ngoba sibizwe ukuthi sizolinapha. O tlo bolokwa go sasa go swerwe ba gona la babedi. Dingaka tša setšo di ipiletša gore toka e phethege. Ke maage ke Tlamohlabe wa ditaba tša SABC Soweto.